namai go video ge nangni video YouTube ge upload te design copyright claim pet ban Ndaigum za Lutua da rami ka che bza ipo video ge na telia dai gulei nangni go video ge copyright claim pet design nangni video za delete te rahang ge nang malei ka ge na nangni go copyright claim pet bchui za Ndaigum za Lutua rami ka che bza ipo video ge na telia gulei nangni Chrome ge na do te gudui ka ge na ya Firefox te ko Firefox te bzi ge na Firefox ni ma da Apple Firefox ni my design I guess search bar ge ni ma da search te be search bar ni my design I get nang youtube.com ro nai youtube.com ro design I get search te da search te design interface agum jate liagu agum jate liabi ge I right side last corner ge 3 dot ba ni ma da ni my design I get desktop side ka che bi ge ni I get desktop side ka che ben ni ma da desktop side ke ni mai mangna do rama suppose ge na desktop side ge je ni mai singra nangu desktop side ge ni mai design am che je interface te liagu da acha je interface te liab ge nang ni indai po channel ge nangu chipo be copyright claim bam ze Lutua rami ka che bze nang ni login te ra nangu ge switch account ni ma da switch account ni mai design indai pe account ge bam be copyright claim za Lutua rami ka chebe channel za select ra da security purpose sang jige na agya gu blur to ni da video channel ge Gmail bam ram za zainang ni agya cheze te lia design ne agya pi hya ge right side ge nang ni go channel icon nang chuna agya cheze ngolo da ge channel icon ya ni ma da ni my design view your channel ka chebe channel ji kang singge view your channel ka chebe ni ma da ni my design am cheze interface te lia da u interface acheze te lia bi ge customize channel ka chebe nang ni my da ra da ni age customize channel ka chebe zai customize channel ni my design am cheze te liagu am cheze te liaka ka dai bi ge video za ndai ge na parami ka chebe nang ni pi da age video go video icon age second pe ni ma da pakna pe ge content ge je ni my design nang go video ndai ge copyright lami ka chebe pi rang ge filter ka chebe ni age igi te liagu filter ni ma da filter ni my design sorry filter ni my design I get copyright ka chebe ni ma ni copyright ka chebe ni my design again da ko video ga nang copyright ba me ka chebe ram ja ge te lya mo copyright ka chebe je zemanam gu halle rama nang ni YouTube ga na miram gu re-uploaded design copyright je pata season Ndaigum za to da rami ka che bugo video na ka za ay te lya ko da la za ga video copyright bam bekat na chomata mingye suruks na de set ga copyright la mui copyright to rahanga nang ai pau video le na copyright to di les do ga video kat ga copyright to bugo za ya te lya ga ta aga copyright rang ga restriction ka che ba ni kang sing ya copyright ka ni ma da ni my design C detail ka chebe ni ma da nang ni go video ga copyright guti bi ga nang ni video za delete ra nang mag za ka gna copyright in chui run na sound za he copyright bam sound za nang ni Lutua du le ga chebe za aga te lya ko da suppose ga na kwai ko ne pi mi lo chi mag ban chui ra ma pi du pi wang dai lo kwai ko ne video slow motion ga na du pi lo there's do video light te ra hanga ngai su noi ga see action ge pe do select action sorry select action ni my design am choose te liagu aga ni select action ka chebe ni my jena am choose te liagu aga nang ne erase te rami hello replace do te dui replace song na nu na cut to na rami zain do trim out segment ni ma da ka gna ya hello sang hello na
pan chui ge bam run music run luto rap zigene erase song je ni ma da ni mai design ya ni mai lu chang design ya continue ni ma da continue ga ni mai design aga kon chui ge na copyright ja chumi ka je bete lagu again 9:46 second ge na chu ja 11:30 second lunga copyright je bamda suppose ge na suppose chui ge ja mute all sound in the segment. Mute all sound in the claim segment. I get 9:46 second to 11:30 second longa music bam lane is a copyright guza mute pakonga kamduda. Again nimal chang design I guess safe ninga ni nangni safe ga nimada safe nima design mute cancel to rami mute to rami kachbete lagu kana ya mute to rab zigna ga mute ni mayda ni copyright du to rakho daze aga mute ni mayda mute ni may design aga kachena pating nangu video copyright details gana ka details jate lauda the process might take a while. You may leave the page and check back later. Naka gana I back pedal duida let's do copyright ja luto ni me luto mame ka chebza kunu ira lang ge process te la blui ja nang ni gudala design nang ni p design I have karune process ta loi soy design copyright ja ngadi la leguda copyright luto rabu process ana ka loida checking one found lamui restriction kangsing ya naka copyright gu sound za luto lamui system gene da za ya na chebek patuda za nang ni gudai rahangya copyright luto ni me luto mami ka chebza kunu irang lui za chromes ne rami firefox ne rami ka chebe nang ni lui gudai lu za content ga p design copyright tatimi 10 mangmi ka chebza ngogo dele apora gana go video na mai go loi garada zaiga nangni pi gai bigya nangni ning chimak ben chui ba me designa nangni agu achu whatsapp gene du contact te galo zai mang zai ne du comment gene du comment te galo zai nangni go video ga copyright claims bamlei designa nangni go channel ja monetize rangkang ngora pam pui zet le chilak jenang nangu channel ge nang video upload tes du copyright bamlei designa nang hangya kang ke tungo malai achebze chira dele expose gena copyright kana delete ra hangya nang singlei zai nang copyright bambe video an meramugu re-upload te chil tai lak lei achebze chira dele agena loigera da zai chogo met sunare changja channel subscribe te makbam zaina hai manadu subscribe to kam gar hangge kem gaida jang kana go gum informative video ramze ite wang bam gulei hai mana pigai be pizegena misui dele tola